Što treba djetetu za uspješno učenje? Ovim poslom se bavim već skoro 5 godina i ono što je zajedničko svakom uspješnom djetetu su 3 ključne stvari. Prva je koncentracija. Ako se dijete ne može koncentrirati, pa ne može ništa naučiti. Istina je da postoje poremećaji koncentracije, ali kod većine djece to nije slučaj. Znači, dijete ima koncentracije za igrice, mobitel, druženje, ali magično nema za učenje. Dijete nema koncentracije jer ne zna što napraviti i kako se koncentrirati. Zato na svim mojim edukacijama, i to sam uveo prije godinu dana, prvo prolazimo sve što treba napraviti prije učenja, da dijete može krenuti s više koncentracije i onda radimo organizaciju učenja kako ta koncentracija ne bi nepotrebno padala. Kad dijete ima više koncentracije, sve je lakše. Ali to je samo prva od 3 ključne stvari. Druga ključna stvar je način učenja. Nije bitno koliko dijete ima koncentracije ako uči na krivi način. Na primjer, zamisli da moraš 10 puta pročitati jedan te isti dosadan tekst. Pa sa svakim čitanjem imaš sve manje koncentracije i sve je dosadnije i teže. A to je način na koji uči većina djece. Postoji more pametnijih načina učenja. Već djeca koja samo uvedu prepričavanje i ispitivanje u svoje učenje imaju puno bolje rezultate, a kamoli neke naprednije tehnike. Kad dijete ima 2 od 3 sastojka, i koncentraciju, i način učenja koji odgovara djetetu, to je već puno bolje. Ali sve pada u vodu bez treće ključne stvari. Kontinuitet. Ovo je najvažniji sastojak. Dijete koje ima loš način učenja, ali uči redovito, imat će bolje rezultate od djeteta koji uči super, ali uvijek u zadnji čas. Postoje i savjeti i metode koji pomažu da dijete lakše razvije disciplinu, ali najvažniji faktor, hoće li dijete imati kontinuitet kod učenja, je roditelj. Znači, niko osim tebe ne može tvojem djetetu usaditi neku radnu naviku. Dobra vijest je da kad dijete ima više koncentracije, kad učenje ide lakše, jer konačno ima bolji način učenja, onda je puno lakše doći do tog kontinuiteta.